Shubor nakaslem jong udongsan Hima. MLA kanot shalong uba Adelbert nongrum. Henne kasngi ulakhot yaki officer jong kitanat baper bad ban hiar haki jaka ki bedan kam banweng yak Jingeh kali. Hagani kasngi ladon rangkat langru additional superintendent of police traffic uba Iwan Swer EAC ki officer na katanat PWD nakamuda bat kiwe. Habakran hadian beladep ke jinglet jurep yaki jaka baper nakalyang uba Adelbert nongrum. Ulaong badai banwat kilat kilenti, habayadai bat kani ke Jingeh kabalane laslembha. Ulai jingmut ru dakaba ulai nuksa badai ban pleno yakasurak ke belakang laslembha, kabadai hajel road kaban mi Apollo Tower. Kani kandai kawai kalat ban pelat yakadheng kali. Ula ban rap ru dakaba ong bangin persang, namar klem persang kumnongin tep lakabiang neem. Habayadai bat kajaka penyengkali jongki VIP, nakalyang uba Adelbert, ulaong baki VIP ki bayok ya Shibun ki Jingmyntoi, kimdai ban long ka Jingeh ya ki bayat bayeng. Da ka baong baki VIP ki don ya kinong nyak kali, lada ki don kam ki dai ban shuwan, ban bu bat pha ya kinong nyak kali, ki jongki ban let no. Bat hadian baki ladep ki dai ban pha wan ban shaw ya ki ong ban penyeng hasurong, bat long ka Jingeh ya ki Paidbah. Hani kesini ayo yang wan yang kedua lang baki various line department. Badon nak mentah perlu punya perkat nama kita kan collective responsibility ko collective responsible collective effort na kalian jong ni kumpi kepada pasal department pera bolor jong kita congestion racing congestion buka tak pula jadi ka step ni dalam di part na kalian jong police department police traffic department nama USP pula di part additional SP traffic bayan sebenarnya tunjuk traffic in charge of Sadal pada sebuka kalian district administration dari kepada Department of State extra administrative commissioner di kalian jongka DTU parlimen di dalam rekat tunjuk kalian muda tunjuk kalian jong PWD di dalam rekat pagi ayo yang kepada ya untuk ani sport pagi pagi kalau kali suatu kapal itu Jingeh balapan ai kita ke Jingeh gerap relief yang kita congestion balong palat bakta apa ro kita habis beres dibuat volume cukup kali dengan nanggun kita pressure kita kambangin penduna lagi begun ki banta bagi don ki atli di mana perlu kemudian jom kali suruh belakang tanah ni nak statue jom buku statue jom Citen Rabos boleh fish market nak tu bayar citi sport berapa puluh tawas ihoi musuh apa ni kalau dia kerja.com cuba pun nama kerja.com dia di Biden Soblin mau bikin ni bila orang yang perkat bikin penli dia ni baru lupa boleh yang kerja.com ni nama kelas long no tentang kerja.com dapat dikiwe dan dari kan nak yang kerja.com dikiwe tu mereka dia kamta dia kerja.com bila belum Jingmyntoi kamta dia nak bentar di resident jom kita cakap apa kamta dia ia kini kali di bala passing through bala banyak dia bang kemarin dah kadon kelenti nak tu dah kelak claim bukan kelak go for trial mana kan yang department ini bertik magidon gini ki existing Biden Soplin apa Keling Road pakai jongka Auckland Dawam ini rodokam ban pendokam two ways road nang ba kanu ke Jingmyntoi ban easy pressure sim yaki kali maka bu usinya maka dia ke centric belum ke center point ya borok jadi ni orang baka police department kan walk out na di local mali barang aku makin respond actively pada positive respond maka dia menung genuine dia menung justification ground ada kilak nak kena mengandung something maka ni dia kamram abang Allah syakir mahkum maliru pada ka if it lead me to take any step ahead I'll have to without any because I don't have any other alternative or any other option as have come forward ahead taken along with the various line department to have a spot inspection so that we could understand well
how to monitor, how to exercise, how to strategize this. To ease the traffic congestion, especially in the Shillong city, the heart of the city. Okay. Bentang apa isu kuih ke bentang? Nak ai kuih ke citizen mana ya ka? Ahmad kepada nak buruk. Ini jika belum muda Ahmad ini persyak ini ka polis. Kedon ke space baik. Bentang kalau long buat hidung kam ya ka collective responsibility. Hidung kam ya ka join effort. Military lang rekat. Tidak siang dia ke space ke pangilak bantu iwe nya likely kali. Kemudian nak bentang banyak Pemuli ke local taxi bagi dia cuma different destination. Mal mentang nak siang nak jokamun. Embarkment embarkment ke Bandon. Ke Bandon ke an ke don. Ke pasusi kalau bagi implement accordingly. Sebab masuk ke police department dulu can give a try. We should go for try. Otherwise we may not know whether it will be possible or not. Mau itu kan dikawin. Barang kali ke petang, kita akan membuat kali mau nanti. Sudah sih lawan nanti nampak stam bos lawan terpok hitting road. Kena kata lalu one way lalu one spot for any passenger who are required themselves for their service. Kau kalau kami kita di kau rumah warna. Ini sekarang waktu department kali nak jom kamera. Nanti district administration kali jom kamera. But nang ada pemau bang nang dia to any extent to no one resolve, macam resolve the issue. Somewhere or the other. Yang squad mensusun tentang table, apa office, bagi work out the policy, the strategy. Let's come out. Let's be in the zero ground so that we understand clearly about this problem facing by many people and by general people at large. Okay, apa? Tadi kini follow towards kepada yang bang mention betul. Kini ke link road. Kalau mentah kalau bukan one way road, tendering ini nak buat siam, jaga space bahaya. Nasiyan tadi kali, berkali kan serve tak aku lagi pun sampai tu kali. Jaga pada dia kan, bila kan kena kampat 2 years, letihan, kalau berjaga tu, nomor bakla, ketika congestion, ngatrai minum bakla. Baru bumi lagi kam dah apa ni extra sunai yang sikita stick. Cuman kasih kalau tak perat. Jangan pun lawan hari kita kamru jangan Jingmyntoi. Lawan pun Islam sikita stick. Apa ke por lah. Kalau tak perat. Kita baru pat. Jadi ke double road mo kedua kan galing road. Dari pendokam arti kamu kalau betul-betul dah ke pressure kan lima. Pada baru nasi gila pada cipo sudah segini baruan cipo. Boleh cipo kan. Pendokam dia ground ala infra ni tak ketemu. Di kata po Anjuli. Kaniru ketika gawin ko pan is congestion. Kani department makan long hop, makan three hop, kan perhat hop nuban utilize ini ki facilities ko pagidot. Kapala ito iwan mata near point depo police point. Mo nailat ko dito. Kita ijaka persya Istanbul labu wala allow dia ki kini ki VIP vehicle, the officer vehicle. Nga abu cekling ngi officer ngi emali ngadon ki ibiang facilities and style kan gidon ki ada title lagi ibiang facilities ko bagidon driver dia bangiwan hantam sini ki congestion area spot ini wanang give more problem mo legislation ada bansu ongi ki to desi ko pila po ino ka spot driver la suan po ini na document yang tay na mga tay kinwalay post po tuli kan block kan create big congestion. Department tengah aku akan raise aku isu apa ini ki tourist taxi bakamai segi different destination notice ni hobakuan nang dia kimnong ke cakap gini yang kalau ke ki bayar nama ki hapan earn dera livelihood mau ke bakilawan mampu Jingeh mangam labu ka jing ajumut police department and district administration bakin we are supposed to be an instrument to solve the problem. Kadang come to our normally nanti di department of repair but ini space yang pakai high space bagian but ino kapan ai cakai kiro let's say likely southerly centrally at least kan Jingmyntoi nampak ki local cap ki tourist cap